dong. Roba kuna nangta. Hatu kawa na mungkin nata na mungkin kita menutup. Kasiang tu, ada kasiang tu. Oh, public boy, kau kakak kau tinggal tu deh. Kau tinggal tu tu. Hei, nanti kau nak kalau tu, kau nak tinggal kau kalau tu. Baik, minggu ini kau macam kau tinggal tu deh. Dah tinggal minum bang kau tak. Kau tinggal kau tu. Nak kau. Baik, minggu ini terima kasih teman saya kau tinggal tu. Pindah, luar,ไม่ต้อง step ติดเด็กกันนิ่ง
ai chạm bộ. Tình thế gài vì gọi là kỹ là có thế. Let me start, I'll tell you when to read. Rosi Gutam, Apamasum Masan, Ipamasum, Hawaii Shimbi Kiming Lendam. Rapuna Nakui Boloy Nabisino. My brothers and sisters in Christ, Kapidal, Golden Jubilee, Igumai, Antogani, Hek, Avina for Memorial Stone, Blessing Houtingada Avina. Rabugi, Paul, Taminasi, Adugi Mamanga Quina, Isai na Lanjat Raba, Aduga Quina, Catholic Prop Ama Oina, Lanjat Raba, Ran Kumamandu, Yen Yajarasi, Prabhu, Aquibu 1000 BU. Obao mai ni ta zao zia lawo. Krista Aquibu 1000 BU. Krista ni ta zao zia lawo. Prabhu Aquibu 1000 BU. Obao mai ni ta zao zia lawo. Let us hear the word of God. John Kalang Ru na saku Karian sui na pangu Karina Sui na sanayngan Ri may nun rồi Mikuma Taan kan thay Migan khâu tay Kapui khani Kapui swan rai Klopas Now Mary Khani Mary Magdalene Kaniu tay Gisu tuang Cross đen khao Đình bam phần này Gisu rồi Kapui khani Kadang khao Đình bam mày Kamay rin ziyan may Ziyap tatay hao lana Kamay rồi kapui khao sa thay Tu mày Mi hay nang naan tao thay Khao tay kamay rồi Ka ziyap khao sa thay Mi hay nang pui thay Cũng na Mi khoáng tình khao tay Ziyap tay rồi Ka ta Ka kai thang Nduak tay kan thay Mi hay Wa mai Jisu Krista tuang Gai sam kyo thay Obao mai su Krista da sakro kan. Let us pray. Almighty and ever-living God, it is you who gathered us
and who established a believing community to gather around your only Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, and to follow Him and listen to His word and go by His values to the way of eternal salvation. And you have blessed our community. And we thank you today on this day of commemoration for 50 years of living together, holding the Catholic faith and sharing the faith with one another. We ask you to bless our community, and as a token and memory of our unity and a lasting devotion to you and to your living word, we erect this stone so that we remember the blessings of the past and we celebrate the strength of the present, and we put our hope and trust in you for the future. Bless the community. Bless this monument. In the name, we ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. Next, what is Kasi loy na magti inscription say loy na di paroy ay biti Grotto gi amasulay nina Jose blessed and unveiled by Most Reverend Dr. Lenus Nelly Didi, Archbishop of Imphal. Now may I request our parish priest Father Robert Sami to unveil and bless our Grotto. Father Robert Sami, our parish priest, and Father Lancy, parish priest of St. Xavier, MICR. Our parish priest will bless, and Father Lancy will unveil the Grotto. Howzik mayam asomda karum masama lain na ba may onselesi. nhiều giáo luận nó khó lạ mấy thì mà nhiều người kinh cái nó khó vì mấy nó rồi ni cũng mà tán cần thay ni gan cầu thay cặp bùi khani cặp bùi xuân rai Clopas now Mary khani Mary Magdalene cái nhiều tay Giêsu toàn cross đen khâu đinh băm con này Giêsu rồi cặp bùi khani cái đen khâu đinh băm mày cái mày rồi zian mày ziap cái tay hau lên na cái mày rồi cái bùi khâu xả tay tụi mày mi hai nàng bảo thầy khâu tay cái mày rồi cái ziap khâu xả thế mi hai nàng bùi thầy có mà mi quang đinh khâu tay ziap đây rồi cái ta cái cài thắng ruộng tại cái thầy mi hai ra cũng toán lại chăm cái thầy Ikhai loi namaku nungsiga ikhai ku kanbige hela irakta leng birakta ikhai di Prabhu Jisu Krista nahakbo yana kagachari nangi nungsiga nang na ikhai ku kanbige haina thurang toba ikhai gi pa pokpiba ikhai ku kanbiba loi namak
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯒ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥ ꯃꯦꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯁꯅꯨ namabu ikai kholaga namabu pratna tawraga Catholic mayamna Christian mayamna nahakbu kurumba imam meri punung shiba pungtokba lowa namagdu Prabhu Jisu Krista nahakna tojan biduna lobiyo Memorial Grotto asi nama puning singna naba nama ki statue mapam masida thamlaga nama bo yenglaga ekhaina mahabo thagachaba mahabo nungshiba ekhai haraba pungtokpagi mapam oihan biyu Grotto asida yengba nama bo prashna tawba nama bo ikai kumba mi loy nama bo Prabhu Jisu Krista nahana tojan biyu papai pratna do lo biyu hena dichare we ask this through Christ our Lord Amen. Oje maina ema meribo epai gi nungsiba harawa ikai kumba aduga pratna toba pungtokpa oina sokor gi dut aduga yamna shenglabi Elizabeth na pungtokpa salam tapatu epai ki salam oina imam merida salam tausi aduga imam meribo epai ki tuba pratna to biyo hena imam merida pratna tausi Hail Mary Here away Josian Roy Pading my Pui Mariam, Obama Rinta Donate, to my pang on the Sangai Ye, Kening and Abu Kau Katai Sangai Ye, and then I Pui Mariam, Rawang Pui Weminon, the new Kang Tau Kani, Ni and Kamagan Kau, Benang Kalo, Amen. Ipai Shor Grotto asi nahagna hangbiyo nahagna or bibiyo ima Mary ki statue ki mathakta nahagna or bibiyo Prabhu na napai poloy na bislo Spirit. matim mukun charaba ishor mapam shumacha mashu ashamba tawai ki minglenda Amen. Asi kede ekoi pioneers sengi family na asi ki Grotto se dedicate tawani moi ki memory ki tamak ko adudi ai nata pathoke English tan asi ki inscription and grateful tribute to our pioneers. 1. Let Lumon Paul Bosco Dangmai. 2nd. Let Mr. Makudun James Guanmai. 3. Let Mr. Dangmai Joseph Dangmai. Dedicated by pioneers' families. Blessed by Reverend Father Robert Swami, Parish Priest, St. Ignatius Parish, Vishnupur. Unveiled by Reverend Father Nancy D. Costa, Parish Priest, St. Xavier's Parish, Majuron. January 7th, 2026. Archbishop, Father Roy,